it-22 ta' Diċembru, żmien l-Avvent. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 1, versi minn 46 sa 55. F'dak iż-żmien Marija qalet: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisel isejjaħ li ħinja. Għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu. Mary, did you know that your baby boy? Il-ħniena tiegħu tinfresh f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu, xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla ċkejknin. That your baby boy has walked where angels trod. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-lonja batom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu bħalma wiegħed lil missirijietna b'risq Abram u nislu għal dejjem. Oh, Mary, did you know? Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. The blind will see, the deaf will hear, and the dead will live again. Marija li titlob. It-talba insibuha bħala il-Magnificat. Ir-ruħ ta' Marija li tfaħħar il-kobor tal-mulej. Marija li kienet għadha kemm irċeviet tifħir mingħand Elisabetta. Tifħir minħabba il-fedeltà u l-fiduċja tagħha f'Alla. Marija ddawwar dan it-tifħir lejn Alla. Ruħha li kienet ippreparata tajjeb bit-talb bil-meditazzjoni tal-kelma ta' Alla u bħajja ta' qdusija iddur lejn Alla, tfaħru u anki wkoll tipprofetizza dak li Alla kien se jwettaq mal-poplu tiegħu u ma' dawk kollha li f'kull żmien qatt jemmnu fl-imħabba u l-ħniena tiegħu u jilqawh bħala s-Salvatur. Itħabbar li l-ħniena tiegħu qatt tinfirex f'kull żmien li hu jibqa' jħenn għal dawk li bindiema iduru lejh u jitolbuh il-maħfra. Marija turina kif Alla jażel lil dawk li huma umli, lil dawk li huma xejn fid-dinja, li d-dinja kważi tqishom boloħ. Jażel lilhom biex lilhom jirrivelalhom lilu nnifsu. Jażel lil dawk li jidru boloħ biex iħawwat lil dawk li jaħsbu li huma xi ħaġa, li huma qorrief. Marija hija din il-figura umli li joġbot lil Alla. Your baby boy will save our sons and daughters. Did you know that your Minħabba dan kollu, Marija hija dik li lejha għandna nduru b'kunfidenza għax hija l-aqwa interċessura tagħna. Titlob għalina u tinterċedi għalina l-koll bħala ulieda. Għandha ir-rwol ta' om, l-istess rwol li ta' bina Ġesu taħt is-salib. Taqdi dan ir-rwol b'fedeltà u titlob għalina kull darba li aħna nduru lejha bit-tama. Marija hija l-persuna li joġbot lil Alla, dik li kienet dejjem lesta li taqdi kull kmand minn tiegħu. Hija għalhekk per eċċellenza l-avukata tagħna u Omm Alla tagħna. U inti, ittur b'kunfidenza lejn Marija u titloba bit-talba tant tal-qalba tar-Rużarju. Fir-Rużarju Marija tiġi titlob miegħek l-istess kif għamlet mad-dixxipli f'Pentekoste. Marija hi dik li tiġi taqdi r-rwol tagħha ta' Omm fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna b'mod partikolari għaliex aħna il-koll eżiż għaliha. the deaf will hear and the dead will live
mulej Ġesu, induru lejk u fil-waqt li nirringrazzjawk tal-li inti tajtna lil Marija bħala omna u inti jettinna biex nkunu bħat-tfal ċkejknin imma ma ċaħħatniex minn li tuħu ħsiebna, nitolbuk biex inti iddawrinna qalbna lejn din l-om tas-sema, ħalli aħna inħobbuha kif ħabbejta int stess. Aziza Marija, int li int it-tama tiegħi, jina nikkonsagralek qalbi, ħajti, il-familja tiegħi, dak kollu li jirrigwardani. Ħudni fidejk ma u għallimni dejjem nagħmel dak kollu li jgħid Ġesu. Grazzi ma. Amen. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, you've kissed the face of God. Oh, Mary, did you know the blind will see, the deaf will hear, and the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know